toi whaatalo whaatui lau whaafonga le nei tū la o le awauli. Alu mai o nisi nei o tātou report i umwhaina tū whaatasia lau Radio Samoa mo le nei aso. Walipo tia mai nei le toi mawai o se tāmai titi e ia whianga tū mau o lona soifua. Po se e maua i le mai uata o le autism. Ina walipo tia atu i leo leo le leilo mai i lona ainga i West Auckland. O lena whaasola i loa sa ilinga le au nanga. Mana mai tau i nai fo le whaonga ai o awala i lungo le ea po o le helikopter a leo le Eagle. Le na nga i foi i sa ilinga i lungo le lawa ele. Whamauina reporti ma le New Zealand Herald na longo ina atu le ofisa le tina o le tamaititi o le iloa pe tusa lea ma le afor se fun ma le lua le awa uli o le Australia o le vai aso tāluai. Mana ta wai e se tua oi sa ia va ai le tamaititi o sa vali anga i atu i tonga vawe e lata ne i le ngata i fale. Na whai loa e leo e ta awa tele o na vave maua mai o le tamaititi. Ta luai tu lango le amata o na sua mai o le tai. Whamauina na mawhai o na maua atu le vahengo la vea i lungo le Eagle le tamaititi o lo ta alo i tawhatafa ane o vai to tonu o le tonga tongo. O le na anga i atua i loa le au nanga o leo i no whanga ma maua ai le tamaititi. E maua atu o ia ua susu ma palapala i ana ta alonga. E na whamaunia mai o lo malo lo ina le lei o ia e le mo mia foi ni tong fitinga fo mai na ta we inspector Nick Salter o se taunu unga fia lea mo le ainga ma sa fa fitai foi le ngalu lue fa tasi ai o leo na mafai o na toi fa foi saunga le mu wane ai le tamaititi i lona ainga. Inisio tala ua avea nei se ungali i mai Bay of Plenty ma ulua i mātua i to tono New Zealand. Ua molia nei i lalo le tūla fono fo e whaatatau lea i whanau e le awai i a o onga. I reporti na i o ina e le ungali i o la molianga i lumo al whamsinonga whaituma lo i whakatane. O molianga e au fia le whaatino o le latiu te whaamatua o le resita lato whanau e to o lua i se a onga. Whailo i whamaumonga ma le whaamsinonga na maua le amatai o tūlanga o le whaia ma le leanga i o whanau i a onga i le tausanga lua o lua tasi. E ui le tele o lapta inga ma fisoswani na ofo ina atu le mtanga luengo a onga i lea a inga e au fiai a vanoa mo homeschooling ma fisoswani mai au nanga whalawa i tele. Whamanino e le mtanga luengo a onga o le ave o mātua le tūla fono o se la asanga muli lava lea nga ia i la tau pe a whai e mae a umani tau mawhainga o awala fisoswani atu le a inga ai le o sa valia lava peta lia foi a ia inga mtūlanga o le ave a i o whanau i a o onga. O le alawina le whaasalanga o le ungali il masino o ketopa ma u whaamawina e mawhaina whaasala uma i la ua ini whaasalanga tupe o atu le tolu awheta la New Zealand mō molianga taitasi. Ua whaalia nei su enga fō le PMN News ma Horizon Research o le mata upolo o whapenao na lau alunga i manatu whaalia o sui Pasifika i le teimi nei i le angatu i whainga palota tele o le taunga tā tele le o le soifuanga. Na whaalia i suenga i toa iwa mai le toa se fulo i lātou Natali o le siitea o le tau o soifuanga o le aafia i lo lātou filfilinga i le palota. O ngā luenga o totongi au nanga tau soifua manoloina. Whapea fo i fale mau totongi, whaalia fo i le toa tele o e Natali e lātou tele taritonuina o lo o lava le malamalama o le whainga malo o lo i ainei i mana o ngau tangata Pasifika. E tu sama le fitus fu lua pasene na whailoa mai e le malamalama le National Party i mata au pol Pasifika. Fitus fu wha pasene mo le Act. Ai limas furuiwa pasene mo le New Zealand First. O le Labour Party na mawalunga lona tūlanga ma e fitus e full pasene o e Natali na o lātou tali tonuina e sili atu lo lātou malamalama i mana o ngau tangata Pasifika. I le lango tangata Pasifika na awai le suenga i lima su pasene mo le Labour e na o sifuma le tasi pasene lango ina le National. Na whaalia fo i suenga i valu su pasene o i lātou Natali e tāua tele le iei o nisi o suita au vā mani whai pule Pasifika i tutono vā enga wha upawhai. Peitai o loo whaalia foi le iai pe o lu i tau i le tau mawhai lea ina ia wha o Sofia le anganga o tūpulanga talavou ina ia awai pālota. E ui o le toa telo i la to esful malvalu i le lua sufata usanga ua resitala mo whainga pālota e na o le tasi ma le toa tolu ua mautinoa e whaatinoa la tau pālota. Ta ua i la tau na whaia suenga i mana o mia e tūpulanga talavou ni whaamtalanga manino e winga i whainga whaavaenga whaupwhai i whainga o fia foi o na maua no whanga i pālotai. Ma ia telefo i tala noanga e winga mata upu e a fia i tangata Pasifika.
O nisi nao tātou report i mwhaina tu whaata sia mo lau whaafonga angale nei tu la le aso, whaaftai whaafonga mai, tō whaasoi fua.